Michael Ochan, Lord Yaita na peta nuda Apollo riongete loko Habitat for Humanity. Ngisda ikeo ni tiobale be kara ede je rionget akirosit nada dukono ni tunga lude je ja utenero ni togoi. Aingi chachi ngisde budi dele luebe. Itunga luda ipu ngisde rai lude maseta kipinudo samae nepe kedai diai kicho lude roka kipiotoma. Chan ngisda yata kinitiobale be Agilo na. Ngisde buna rautu na ada kolong ema na ada igwe kinatapun osodeta igwet. Agilo na beta angarakini tungande kwa nedo tilukumini yare kada akwata angon na raport sanye to ebe maseti tungalu akipi de beta ino kichoi so Agilo na beta aito soma kimena sola tetere epidera ngaraini tungalu igwe kini sa tank na ilukumini to mana kanya pelita sile chuta langirna kipi na pitejo nare maseti tunga akipi no kichoi arabo atane ngunu ni bokini kitai o samai Balam Oloko, Loda Bue Kiniti Riongete Loda Sprintek, Loda Boki Kinagi Lona Yaite Danu Aingi Chaja Utene Loda Kipi, Ngisda Ikeoni Tiobale Bea Kipinu Ngisda Elaya Tejokan, Ide Rasda Chutai Bosit Nada Ingi Chunteria Kipinu Uda Ilosi Kino, Kanuda Ijana Kinitunga Luopult Nepe Keda Edu Nyeta, Balada ibe idules na ada atanika na ngisde rai iputi nepeta kaisa kanyangono kwa. We have got enough water for community which is going to sustain them. They'll be fetching this water, pumping the water day and night. The water is enough for community. We have got a lot of water, so we pray hard for them. They have did also a good job with us, so we are all happy. The water will be clean, only that they have to put much effort to look after the well, not people to come and spoil it. Beno boy, elo si wano chalo lo put. Ngisda itoko kongito bale be anyun tinine eda subi ala suba na kwab. Emamuda epone akipi anonu ude pirunita yo kwab. Nude dumuntore chalo lo. Ido ikeoniti obale be utupite time mata kipinu udo kicho nepe kede esa mai. Luda ipu ngisde biro no kinoso otomadeka sine inu uda ipu. Peka tai alama otomai bustana. Ageo nede ka suba kwab. Na ngesa ibo siti na ama medumutora kipi konye siala mekete iso engare ne lo temo kosi no ineja elo sisire kosi anwa pera ruchoke so keda habitat apolo sebe ikeu no so de tungalu hija kwa pule musade kasini ane noi eja typhoid eja lepor ipo akiro noi para sian wedo konyengon nyesi do konye wa isorsi chane masisa akipile mu achi nara ikicho le mu maso era ikicho teni yalo mabera chepake arasa ratu anarada ajake deke ya no sada akipino ajoka ka habitat na kwedeke yala ma wani so jan konye deki pala jada umakina jana ya no sada akipi Kanuka TV East Martin Opolo, Kotem Kadami, Kumi District.